Yesu nashimwe bakunze ijambo ry'Imana, amahoro y'Imana abane nawe. Ni Revera Pasiteri Bertrand Ndayiragije ashimye ko muganira ijambo ry'Imana. Umviriza, ndagufitiye message yawe. Ni message yawe iravuga ngo Imana yo mwijuru, Uwiteka ikuguriye amaso kugira ngo ubone ahantu hahishe ubutunzi bwawe. Hari ubutunzi bwawe buri mu mwijima, hari ubutunzi bwawe buri ahantu hatabona, ariko aya masaha tuvugana Uwiteka Imana yo mwijuru ikoze ku maso yawe kugira ngo ubone ahantu hari ubwo butunzi bwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana ari mu gitabo cya Yesaya 45 umurongo wa 3. Baravuga ngo kandi nzoguha itunga rihishijwe mu mwiza n'ubutunzi bunyegejwe mu mpisho, kugira ngo umenye ko ari jewe Uhoraho nguhamagaye mu izina jewe nyene Imana ya Isirayeli. Imana nishime cyane, haleluya. Imana irakubwira ngo kandi izoguha ubutunzi bwishyuwe mu mwijima. Nari mvuze ngo hari ubutunzi bwawe buhishwe, hari ibyawe byahishwe, hari amadosiye yawe yahishwe ahantu hatabona, hari ubutunzi bwawe ugize imisi ucako. Umva nakubwire, burya aho hantu hose uca hari inzahabu, hari igitoro, hari ibintu byo gutunga, ariko kubera bihishijwe amaso yawe ntabyo uri kurabona. Ariko mu masezerano Imana iguhaye ano masaha tuvugana, Imana yakubwiye ngo izoguha kubona ubutunzi buhishwe mu mwijima. Haleluya. Hari ubutunzi buhishwe. Burya byose mubona turimo dukoresha byose byavuye mu mwiza, byanyeguriwe ahantu hatabona. Inzahabu igoboturwa mu mwiza, haleluya. Peteroli igoboturwa mu mwiza. Hari ubutunzi bwawe rero buhishwe ahantu mu mwijima utabona, haleluya. Nari mvuze ngo ushaka kubucuruza, ushaka kubudandaza, nari mvuze ngo Imana igwe kubona vya bindi bihishwe mu mwijima, haleluya. Yesu nashime cyane. Mu bintu bidasanzwe abansi bakora canke abasi bakora, banyegeza ubutunzi ubundi bakabwiba. Hari ibyawe banyegeje kandi hari n'ibyawe bivye, ariko Imana nkorera, Imana ndiko ndasenga, ndiko ndayinginga mu izina rya Yesu, ikugirire neza, igukore ku maso, ubone ahantu hari ibyawe, ubona ahantu hari ubutunzi bwawe, ubona ahantu hari umugisha wawe, ubona ahantu hari bya bindi ugize imisi usengera. Niyo mpamvu umuremyi yemeye gukora ku maso kugira ngo ubone ibyikinze. Kandi nzoguha ubutunzi buhishijwe mu mwijima n'ubutunzi bunyegejwe mu mpisho, kugira ngo umenye ko ari jewe Uhoraho nguhamagaye mu izina. Imana nishime cyane. Nabonye ano mezi arangiza umwaka Imana ihinduye ibintu, Imana igukoze ku maso. Hari ibyawe byanyazwe, hari ibyawe byahishijwe mu mwijima, hari ubutunzi bwawe, hari uburenganzira bwawe umwasi yahishe mu mwijima, uje kubibona. Amahoro y'Imana abane nawe. Imana ikugirire neza, Imana ikore ku maso yawe, Imana ikwereke ibyawe ahantu bihishe, Imana ikwereke abana bawe ahantu bahishe, Imana ikwereke bya bindi byawe ahantu bihishe, kandi azi kuzoshima Imana. Nkipfurije umunsi mwiza aho uri, ibyo urimwo. Nari mvuze ngo ugubwe neza mu byawe no mu bawe, kandi ugire aho uba kandi wubahwe, haleluya. Uwiteka akuguruye amaso kugira ngo ubone ahantu haraheshe ubutunzi bwawe. Imana itugirire neza. Shalom.